راستی یعنی سالک در باس بو سر شر گل سر بنده و تشرنه چی بو راستی اره سالک ما دو خواهیش سالک پر زور و زحمت بو سالک پر بیش بو جبرگو دوه ساله دا یعنی ما حوالی خواه شهید یعنی حوالی ما شهید کردن حوالی ما بریندار بون ده شر بنده و دا براستی یعنی اره پشتی و زحمتی پشتی و شگه لی اما سرکفتن آمه بو هم سرکتن جی براستی یعنی دم هم درباس بون هم چون بنداوش بو وی شری یعنی هم چون پشگیری حوال خواب بکن پشگیری بریندار رو داره بکن وقت دسته تندرستی هم برکی خرابون یعنی چه ارکی گوکت سر ملیم به حاضری درمانا امبولانس ها اکیب دکترا یعنی فریق طوارئ حمود شخا یعنی ما حاضری جیرا کربو هم درباس بون لی اما دره دا براستی یعنی روشا کنه خوش درکت برگو یعنی روشا شر بو توپ و تاره و تانگ لو داره همو توپ و تانگ گران یعنی بسر مد هاتن دره دا مده حوال خوا شهید دان بری و ودی یعنی او بویارنا لسرینه چی بون بری و حوالک شوفر امبولانس او جی لسرینه یعنی شهید کرد شش حوال ما ممرد اوجی بریندار بون یعنی براستی او حوال درباس بون جبو ارکی خی انسانی رابن جبو بریندارا درمان بکن جبو جبرگو گل سویل حمول و داره بو جبو وی گلی مثلا بپارزن دالی تندرستی دا یعنی وان درمان بکن لی اما یعنی حوال گشتن آسته شهادته و اما حوالا ببیردینن و بجنا خال بروان دتاوینن براستی یعنی دبیرانی و حوالا دا هم حمو حوال شهید گل سر بنداو شهید کردن و هم بیرتینن براستی اکیب تندرستی یعنی ام بیژن ها سدی صد همیا گو یعنی ام حاضرن و ترسته نبود شکی نراستش برگو شرکی گرام بود دجوار بود یعنی همو توپ تانگ گرام بود بلکه هنک حوالا یعنی رد ما را چید بود ترس ما را چید بود لیام دام حوال خاددیم به چه واجبی راد بن به یعنی حوال وانگیش ناسته شهادت حوال وان بریندار بود براستی یعنی وقت حماسه که هر کسی را چی بود یعنی به ناور به تردد هر جاره که ما گروه برید خستن یعنی جار 20 انسان دیگه 30 انسانی هر کسی ناو خاددا و دخواست علم درباس ببین یعنی اوجی هرن بیتشتی ببینن و کاری که بکن یعنی علی کاریه که بدن حوالا طيبات نهاز كانم تشكي بيجم جبو شهيد عمر يعني شهيد عمر بخا دم ناو خدا چند جارا تدي ناو يعني مال سر جروب ددان هفدو جبو هوال يعني زار منو كي هره يد في جروب ده شهيد عمر ده جارا ما جرگوت ما قلت نها جروب ما تمام بويا تكاني جروب يعني سيامين ده هري قبول نکرد روش دینه یعنی حتی هات و بطانیه وی دستی ویدا و دسته ساکنه یعنی وقت اصرار گو علم از دخواستم به گروپی را هرم و از اله به گروپی را هرم ذاتن حوال چو حوال دره داشی شهید کرد دوربش شهر دا گرگ دکتر خمی یعنی گی حاضر بنو حاضرتی خوش شهر دکن جبرگو عنصره کی پری فعال د شهر دا به دکتر ذات شهر نامشه گرگ ای دکتر جی گرگ تم د جبهه پیشی دا به جبهه پاشی دا بنجی ما ذات ما صند خاریه نخواش یعنی بریندار لکربه نخواشک لکربه او لکربه ام بریندار خو نخواش خال عرضه نیلینن یعنی قاندی بدست ماته ام برد یاردم دکن جهل تندرستی ده ل صحاده شرس سده جی بنده وس تشرینه سالک ذات سراچیه یعنی ما کاری کی پر گراند کرج بریندار را ده هجر ما مورال خاش حوال خودستان بریندار خودستاندن جبرگو بریندار مثلا دهاتن بیکن برینداره کی سفکه دگو زود تختار من او بکه من گریده حوالی من بتنه ند موزیده بتنه نه از بهر مر یعنی براستی جی مورگا ما پر یعنی بصدان حوالی ورگا هبون بریندار ما پر بون تشتی ما یعنی خاندی ما کانه بود تشتی دست مدهات ما دکر جوان رو یعنی واد الشر کوبانی دجی و موقفات چه بو و الشر بنداوه تشتین دجی چه بو بریندارک هات برین خایانی ام بین ارته بو نه گران و نه سفک بو مگه پیلاوی ویش نگیوی دانیانا گاز پیلاوی خوشنگی خدا نین مگه چرا گفت تو از ترسم من عاجز ببین من پیلاوی خبو 20 رو نجنگی خدا نین از ترسم من عاجز ببین جبینه گورم جبینه پیلاوی من یا ام کی چال بینن یعنی باید قد شخال نبیگیرن یعنی زوتن ام هجمارا که خوشک خسته تبل گروپ ساده بون ام چون لو درس بیم اولکاری حواله خوابن امره دو چون بری گفت صدقن لو داره عربی مگیش کی ساکنوندن زوتن داره الکلاکی ما خست امبلاس شما رهبون سه جون کلاکی ما خست خستا امبلاس ما مش فيجي خست
وعربا ام تيدو الوجي كات هفالي ما شفير شهيد كات يك هيلاكم بريندار بو وزوتن امي بلاصه دونجي هفال بريندار بون مراكرن هن كوباني براسي انه روشكا يعني شقصا هفال برما شهيد كاتم بريندار بس مورولا كبلن نوفبري هفالان دهبو كهفال مي تندرستي مرهبون ريفا بريوما مرهبو هفال مدني هفال جن ای بعمر مازن این ممورال جوان دگرتن زلامی بعمر مازن هبون ام داد کاتن پرد هبون مالبات زارو که چوچک خارهانی بون یعنی حسابی خاکری بون روک دریان سیرون و داره ببینن براستی روشکا پر جدا ام درباس بود چتن را درباس بون ام درباسی سده بون زاتن ام بوگیش نستر سده دی ساتاره دو مباران کرن لو داري العربان خصن أربع عربان كاتن چند هوالا مد عربان دا شهید كاتن زوتن مالباتك لو داري دا عربي دا شهید كاتن جنكو ميرك بون ده هوالا جن بوان را بون وانجلو شخانه باش بون ما هوالا خواهی درباس جیر کرن مگی درمان کرن امکانی دست ما ده بون ما ام بیر را بون وزاتن لو داري روشكات الملاد نيري مورال را به بس چطوبه به هلاك دول كيلاك تدخيه يعني ترسك جهابو يعني ما توقعنات كر قلت نيفي سادات قلت أنا ما بر شاتم بيدقت بس أم شون براستي هسك تشيبو يعني حتى قام جروب ديان فجيريون سيسيون چهاران خاص يجلس اندام ما فيرو چون يعني خاص هرن قواتك دي جوني مارين تل وا دويكان دنيري لو زارو کوی چی کلوه داره دنیری لو پای مزن دنیری مورالا که جوان دگری و زاتن حواله می تختور جیل کلا کام مبون نه هیرو حوال مثلا ام که گروپی که ام بیت تدریسی ام چون حواله ملبر مشهید کتن بس عاطفی راس ام این پرچاتن بس که عاطفی دینه هلا که تکیب کاری خود در واسی بی مچاتنی پر وداره دی در ما پر کیم بو مثلا تدی بریندار پر شاش وانگرگا خودشون خون کیم بون پر سبیر ر دور ر گرتیه ما پر حوال وداره دیشت بریون جل وداره دمان بلکه یک دده شهید جی کتن وداره ما سبیر ر نکم در واسه کوبانی کرانه گوفه حوالان بخسته گیاندان اموری ام بمشاندا بس يعني كأم جروب كي صحابون يعني براسي بكار خرابون أم حفحيش لك ملكي لك هافون خاصي تشتي داس مهبو أم سبي حتى إيفار معنا خوا مهبو نون مهبو يعني أم السر نجون يعني هفالون پر كذا كبر جرانداج بو بريندارو بو هفال ما والله حالي زيادة هفالا كجن دسفات اللي كات ونين وصفات خاجيش كرابو يعني أم زان حلي خاطي بس شك داس مدرنا كفي أم جبيتر بس وين نزيفة بقرن زاتن تقريبا روكي كامل وهفالا الباما ما أم عندهم تندرسي جيش كل دور ويبون هفالا دنا هبون برني خا هندك بون يعني تحمل ذكر روكي دريان بيبني حتى قدر باستبن بس وهفالا براستي يعني كيش درجات تالي إذا ما ديك جين خون هري شهادات بيع يعني تختار جيش مرحلة كي جو أسكع عمليات بكم بتخدير يان أما بكو جنوا بفلتيا فمع بر حاول كر يعني الحمد لله دي سخونة وفي تالي داويل نقطة تالي جو الدكتور قرار خاض خونه وساكنيا ام جروبا كوبانيا دويامي ام درباسي بنداوي بون ام چون پشتگیری قال خواب کن قالك بیرانین مرا درباس بون يعني دما قامري داد چون ام جهان در دورا حادث امرماله ام كما كيلور ساكنين استراحات كرمه ودما سي كشف السرما كشف التركي بون كما كي ساكنين بشترا المدان كشف المدى وبشترا روكيت جهاتن آلية شب وراسته والناف مدنياجي ما برينداري خود درمان دكرن هماد عربي إسعاف دا بشترا رتلي ما بريكتن ام چون جهان بنداوه طبعا دريدا بالافر الشر المدى دما داويدا يعني روكيت هاري داوي بالافر الشر ليدا بيشاما در دورا دشت مترويل زفته دا وكي جعلك يفكر ودمي ام جعروا بيابون ام چون سروي كورته ما او كورتا كفر خسن سرج بو عربي ما بسر هرن ودمي تشتك مرات شي بو يعني از شوق مام قلت انه افتشت مرات شي دبي ده افلام هذا شي دبي وقت افلام ايه اكشن ايه اجنبي يعني بس فرق ما وان شي ده افلام هذا سيناريو هي سيناريو دنيفي سينين يعني ود بيجن اف انسان بمري اف انسان بمينه اف انسان يبطل دركبه ودمي ام دشون سروي كورته ودنجي بالا فرا شر السرميه ام نزان ويدي صار ما بدل نادي يعني افتشتاب مره ماي حتى انا بشرا ام چون درباسي بنداوي بون ملت ما چون درباسي مساك نبو ام جي جروبا دكتوره ام سي دكتور بون وهمشيره مرهبون ما برينداري خستبون عربي اسعاف ده ما تداخل اولي جوانا كري اسعافات اوليه برينداري ودمي قال لك نقرا بون سيفيك بون ما برينداري خلاص كرن ام عربي دا كتن دكتوره كي مره بو قلت ام جغاري بكشينن ما لبك يا خويا طبيعي دستي خدانين ما دستي خوافت امريكا خو جغاره تنبو
دكتور قوم جغاره خو عربيه اشتيا قو امي هرم بينن ما قلت تمام ام هفدوره هرم هفالي ام ودمي تشون عربه مي اسعافه چهار حبون لكيلك ما عربه شهيد هيزا وشهيد ادهم بو شهيد روني زابو ام ودمي بروانا درباس بون يعني تشت ثواني بون لحظه بون ام درباس بون ام كتن بش ديوار كده او دیوارا ساده هر کسی چوی و داره او دیوارا دیگه ام چاو گیش نو داره ما دیدنگ فوزه که هات فوزال ناف عربا خست و دمه ام شوق من يعني من جروب اخا ما خاوت عرده ام بشر رابون يعني ام صدم بون ما قلتي انه سربندافي اللي نادي تجاري تشينا بو يفتشتا لناف مدنيا طبعا دجمنه ما يعني دجمنه كي باخلاقه يعني يريش الناف ملت ناد بيجي زاروكن جنجن مدنينا كالم بيرن ندبه مدنیه نه عسکریه هم نف زاروک عدل یخست و دمی ام شوق مال ما خواوت عرده ام رابون دسپیک ام الخانه ری خونا ما گرم بو مدی ام تشتک نبونه ام پشترا ام گروپا می دکتورا ام چونه سر مدنیه ام مدنیه خورا کرن ام چونه سر بریندارا ما بریندار خود درمان کرن بریندار همون کمی که یعنی بریندار خود سفک بون هنگ همون جی گرام بون طبعا وقت شاغل جي جروبا ام شوي ام بين روجال ورمان بين شهيد شيبون بين شهيد مدني ودر دور حشتي حفتي ونه بريندار شيبون بريندار سفك جي هبون بريندار جران جي هبون بريندار جران يعني بريندار وان هناك جي هبون بريندار وان جران بو يعني ماني كاربو درخستانا جبرجو كشف السر ما بو تشد مرة شيبون امري دا تشون ودمه كشفي لي دا رتل ساكني رتل ساكني دس بيك عربة امبولانس بو عربة دو يا انسان مدني بون اسيا يا ميت خطوره بو دما كشفي لدا رتل ساكني بشر عربة امبولانس شو يا مدني شو بشر امن خطوره هوالي من عربة خد شو بو جو ازهرم جو بساكنه عربة امبولانس البشت ما برا بقي ما ام بهفدوره بچن جارك يجو ام بچن مگو بساكنه جار دواغو ام بچن مگو بساكنه جار سيا بيج مرا بيجي بيليكر وچو دما جو بيليكر شو ام چون 100 متری ام نچون کشفی هات شون عربه مدلی خست یعنی افجی از بیرونک افجی بیرانی نکه ذاکره مدامای حتی آنا اری راستی آنا تدخوازی دم ام چون ما و حسابا نکر یعنی وکی خسته ما درمان خواره بربون تدی ما ها یکی دا چون ما ها یکی دنیا سرمایه یعنی ما درمان خواره برن ما گوش بو ملت انه گریپه که چه به درمان یعنی او بو ما حسابی انه شر چه به و برینداری گران چه به ما نکر بو زیده والريدة العربة مي أمبولانس يخستبون يعني درماني ما جيت نبو ما قالك زحمة يدكشان يعني ودا ميدا قالك تشتمارة شيبون دماغو ليدان ودا مي شهيد عثمان هبو شهيد رونيزا بو شهيد أدهم بو شهيد هيزا بو ودا مي شهيد عثمان أم شون سرد ساكن يعني قالك برينداريوي قالك جرام بو يعني أم كان مادة دماغية در كاتبوش درفا روفيوي حميد در كاتبون ام سرد ساكني بون حمي مدني مانا شوق مانا يعني دكتور ساكنينا بريندار العرده دقي اصلا شهادات تشتكي جيره بكن تنه ودمن بانكر مشافالا رقم مگو ساتري كي بطانيه بينن تشي بكن جبوم يعني جافي مدني لنا يعني مدني حركس كت شوقه انه حركس ميجي خد فيرا تشي بو اجي جو از بريندار بموسى يعني كاس تشيك جمره بكي تنه يعني امي بكي اصلا شهادته وسامان حياه هوال يعني نفسي خوي داويك شان جاشت اصلا شهادته اجبرتش ماني كارمو او نادر خستانا اجبر كشف بالافر شر سر ما بون يعني تشاو در كيفن ويل عربا بدن بخوا باوي شهيد روني زوان الناس كربو كچكاوي عدلا جهب اوجي بريندار بو الشازيه كتبو تشافا غشاء الطبل اللي حد جهات تقيابون الشازيه كتبو دستوي ونجيوي برينداري وصابو يا رونيزا برينداري جرام بو ودمه باوي شهيد رونيزا قلت ازانم كچكي من حد بريندار بون ما او نادين جو ادهم وهيزا كانين اب خواهیزا دبه مروفا مجی موت دمه جرگو مگو تکچکی خودین بس مگو برینداری و داره حمیمه درمان کرد ام سه دکتورن یعنی هگر گو هیزا و ادهم بریندار بو ناف دست مرا بچانا باور ند کرد ما یعنی ما راستی جرا دگو و دمه من نزانی بو یعنی پشترهات بیرا ما وقتا مرید هاتن هیزا بخو مروفا منه هات دم رید ساکنی رتل هات کلور دانه مگو کلورا بخون ما كلور خارن ويدا مي بوتك حياة شونجي خو كربو رنجي خوجي مور بو مجي حنك بكر مگو هيزا تد شيا بنداوت اف بوتا مور خو كري حياة شونجي يعني محنك خو بكر ام بشرا چون تي بيرا من دماغو بريندار چيبون ما حركي بريندار را كرن ام چون ويدا مي دود بطاني ده هبون هوالا سروان كرتبو ما شو سروان فكر من هيري حدو يعني شوتينا يعني ملامح يروي وان خياناك حدو شهيد كاتبون
پشت را ما آنی بیراخا یعنی دم ایمن تشتک مره از دقت تفاصیل دنیارم و چاقه من نگوان هیری دست وان هیری شهید مری تشتکی ملاحظات کش بو قریب انه بيج انه مثلا اف ساعات قوصه دست ابو تشتكي ذكرى هبه يعني ايوه دمه مدي انه كاتشكا اي شيء كاتي مزاني بكاتشكو يديش خورته بوتك عادي نقاده بو اني مدغو نهيزا محرتين بخوره تقول هيزا دهات نمت برسين دغو هيزا كان مدغو هيزا تشك نبو يعني هيزا ناف دست مره در باس نبو پشترا ام دم هاتن کوبانی و تشت الهفدو وگیران و ام چونه شهید لگه و دمه عدل جمرا گوت گو و دمه تحنک خوب هزا کرنه چی بوتا خوب گهرتیه اوارش خوب کریه یعنی از ذاکره خوبت گیرینم اد بجم من هزا ناقص نکره يعني وقت تختارك كوباني وقت دويرة وشيدا كوجيان دكي حمو داري كوشار شيد بون وقت تختارك ما قاسي كانوا ما رولا خاطر دليست وزاتن رول إيطاليا بيجن السر بندابة تشرين أبو بندابة تشرين هجر كو أم وصل ببيفن وقت شارع كوباني وقت شارع عفريني وقت كوجيا كوباني آب بندابة أو براستي تيبت منديك خواهب چونك جارك وصابو هم گرتنا بریارا کمری هره و هم بيجي چونا کام چون مبجاوی سری خودی تشتکی پر باندور يعني تشتکی پر ناکت میجی انسان چونکی در روب مرنه رابو به کم کجیا رابو زتن وقت تختار کوری مگو ام جی باشداری گروپ آبونو ام چون چونکی تختار اوجی زاری ویج واکنه دیو باوی ما کل بنداوینه و زاری مجی کل دقادی شرد الوربون وقت تختاری که مجی خود بيوسني كو امج نوفان بن حمو تشتي وقت ما قلتي يعني بتهيبت وقابا كان بريدا تشون وصل تجاره شركه وصل د امبولانس هذا ليك هذا وبريندار تشيبن وشهيد بك هذا وصل ما تخمين نك وشكن بيواني نافنا توي انا راس دجمني ما او بيواني اخلاقي نافنا توي البوان تجارتنا بو لهم ثم هيفيد كركو او يعني هبه زات امين نگشنا بنداوه لیدان چه بو رهات قد کرن پشتی و دیرک د امبولانس لیکت حواله که مدجلا شهید کت حواله که ما بریندار بو ما فهم کرد و چای کروش روشه کی پر زحمته زم گیشتن سر جسم سده هنا قد گوت چه دگو بس مری گیشت سر جسم سده دوباره دیس پیوانه هنا يعني نابه کد عین لیخ زاتنم هین ودر کم فکرنا چاو ایمی شهید کتی گیشتا کر ای بریندارم چاو درمان بکن دیرک جارک دل مخست جارک دل مخست ام ما بینم و برینداری که میاد امبولانس داو ما چو تداوی کرد ام جا امبولانس در کت ما پای کردم دهای نجیر ما بین شونا کلی دای او تقریبا پیرم بریدین ما چو او تقریبا 8 متر حتی 10 متر بود تشتك البوم بردا بالكيش بو كل خست امج دختي وس كاتن خاري كاتنك حشك بو ام روبون مدي از شلبو يعني وقت واني كلمه دي ميجر سر باش خوف مه متخمي كركو از بريندار اولا كجن او جموجمكو او جمدي وس ميجر سر وجهه مجرن هيري جو برينتنه من هيري واتشاك شهيد ادهم وهبجناوي لكي شهيد كاتن او ميجوان فريان سرما وقت اختوري كي ازبه شغل شوك دامام يعني چاو واني دايركت نفس سيفيل دا انسان واني اللي خشم كي سيفيل بون يعني عرباجي وكاسل ورسكيني بسلاح دوري قاده شرن ما برنداري خالبه در كي راكزات نشني دا شهيد كاتن مددي دراكرن او حتى دوالي دانه دا يعني دروج ما يكيد بين شهيد مادا ددين تندرستي شهيد ادم وهبجناوي وزاتن ددين نشبير شهيد كاتن عيني رياضه كيلا هاري زحمت جاردين بريادين دي صالح خصل جسمي سدالي خصن سي روكيت هاتن يعني سي دنگه مازن هاتن دوري حبده حجده بريندار تشيبون حبده حجده بريندار تشيبون ام تختار نه حر اختصاص از تختار جنامه تختار مي تختار عامن ما بريندار خد خصن جيكي كون كان بيجن اولياء بود هما دا خص كم كار من تداوي بكن حوالا كيجن نجيوي تام شكستيو شكستي اي شكي برده بر قارباره به هاو رابود جاره كمين وقت تختوري كمجرة تثبيت خارجي تشكر تثبيت خارجي تشكر بار بك يعني براكتيكي ما تجرى نكري ودكيلك بيدا جنا كيدين هوالا كيد كيلك خدا ويجي دربه خاري شزي لكتي استخمن كم گشته با گرچکاوي
مورد تداوی عاجل مداخله کردن ایجا پیوسته کتوانا درخینی از رویان با ام بیژن حوالی میک مری ام چاو بریندانا درخینش به قاده وانا کبن خطری مثلا کن اگر ام در نخن رو شوانه کبه خطری و ام کانه جیان خواجه بوده بود درکتن تن افتشته هانی کوسا پر باندور سر مکر وقت تختوری کی تبني انسانك البرشا تجيانا خوش دست ده وتنكون درخني جبو تختوري كي تكيلي وقوي زحمة تاني افتشتي هاني كبر بالا ما كشاندي يعني ما شارع عفري دا جي ما هنكي مثلا جي خاقات شارع كوباني دا جي كوم كوجي دا جي جيش كي ايش اعلان بون هما وك اتسدى تشرين هم جبو وك اولوية ما شخصي مثلا روب روت مرنه رو ايه ديت حر چار هيلته گرتی و سر تیجی مثلا 24 ساعت کشف تاره تنکون بندار درخ ذاتن سه انسان ملوی که شهید کردن اگر که درفت هبا او انسانان جی عمر وقت دوجن دست خود هم مرا کانو بو خسته گیاندن و جیان ما خلاص کرد بنداف کتب رو شک نزلال ام وقت رهبری تندرستی مد هفتی یکان دام وقت بریار ستاند دبی هم خواب بنداف گینن خواب گلی خواب گینن ام حیش سبیج کوبانی برکتن تابی ما خبردار کردن یکی به تندرستی تابی بشیش کنجی کارمندانجی هم دویژن اون ولاسه مجی به مرابو در کتن همش کوبانی در کتن کوبانی گیان زانه بود تایبت کانتون افراد پر رولا کم از این لیست تابی با کورسوری گیب مرابو بس کانتون کوبانی رولا پر گرینگ لیستن هجمارک پر گرانی جیشون و به تردد همش کوبانی هم دوی قافله ما برکت هم کشن سرینه داگرگر ترکان بافلو که اونا راست و چپ ما حتی هم کشن سرینه جمع فرق سرینه حتی ور لیل خست حتی هم دویجن وکتنا سینوری بلدا کوان هر مال ده سال لیدان اما گروپ دشون لیدان صرف هبون شب راست ما قدر کوالی ما بریندار جبون تیدا شهید جبون تا وی رنگی جی گروپ می تندرستی ام دویم انولاسی ما هجمار قاشق بریندار را کرن خلاص کرن وقت بریار مستاند دبی یا ام هبن دبی یا تنبن یا ام جیانک برومت و قاشق جیزانه دوار روشه در روش سوری تبایی لحب کتی بود نل سر هفته بون و داگرگر ترکان دوا دمه دا و کوم چته خوشه کریشه سرمت کن هبونو تنبونی ما که وقت کردانجی وقت باکوری سوری پیکاتی هم بحبر جیان دکن مستهدف بود اگر که برخدانی هم بسر نخسته مشتر گو پیش مواتا گرتن ریق تمام عربانگی خود کرن تایبت یعنی کوبانی برخدانی که دیروکی کرن گوارگو هم دستا گیش نهفته مگو اول بریار هم چه بسینن گویا هبون یا تنبون دبی هم الا بزارو که خواه کن گوارگو به تبی شر و تبی بس هم دبی به مورال نه پر مزن مورال نه ای کجیا نکری نزانه مورال نه پر مزن ما اوریا خود کرد و هم مش دا کتن هم گیشتن ادبیم انسان چه قاجیان بکه نبینه کو ببینه کی دوا قافله ده بو بی تردد هسرج کار باراج جراحات تشت هری زحمت مکشان دیجی و دسال سر کپتن ام گیشنی کی تبی مجوار گور ری ها تا خود کرن ام گیشنه زارو کی خوا حوال نمک قدرک شهید هبون ما شهید به دستار را کرن بیا حربه بود و تشت پر چپتن ادبیم اگر عمري بلكي هالشي ما زنم جيو الصاغ بمرم دسا صاغ بمم جيانه بكم افروجاج بيري مناره دام مديك برنداره که مد بي از دش اول خانوك ودچ زور زحمت ده او روجاج شرم دست بي که جواره گفت هیچ ام آزادی که خواب ببینن ام آزاد جیان بکن و ام روجا کوانی ببینن